Yes kabisa rero twizera ko mumeze neza cyane bakunzi ba CBRS Studio Sport TV. Nizera ko rero mumeze neza cyane. Njyewe ndi Izabayo David. Muri aka kanya rero munyemerere nze twiganirire muri sport. Kandi ni igihe cyose tuzajya twiganirira mu bintu bya sport bigiye bitandukanye kabisa. Munyemerere rero muri aka kanya mbibwirire ibyo mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se nibyo ku mugabane w'Uburayi gusa nibyo mu Rwanda byose. Zajya mbibagezaho gatanu kuri gatanu. Ibyo turibuze kwibandaho rero muri iki kiganiro cyacu cya CBRS Studio Sport TV, turibuze kwibanda mu gihugu cy'Ubwongereza ni Premier League. Yakomezaga kabisa ni ibintu byari uburyohe cyane. Ikipe ya Man City mwabibonye rwose ko yongeye kuba yabona intsinzi nyuma y'igihe kinini yari imaze itabona intsinzi mu mikino igiye itandukanye. Gusa muri Premier League yaje kuba ibona intsinzi. Mwabantu mwe ese biraza kuba bigenda bite? Pep Guardiola aragarutse muri sezo hagati cyangwa se muri sezo y'igice cya kabiri cyayo, dore ko igice cya mbere kitamugendekeye neza cyane. Ese biraza kuba bigenda bite? Ahandi tubuze kwibanda rero ni mu gihugu cya Espagne mu makipe mukunda cyane, yaba FC Barcelona yaba Real Madrid nandi makipe agiye atandukanye za Manchester United, za Liverpool, za Chelsea, zose turaza kuba tuzibandaho. Nka Man United ifite umukino uyu munsi iri buze kuba ikina. Ikindi kandi uwo bita Paulo Fonseca yaje kuba yirukanwa mu ikipe ya AS Milan nyuma yo kunganya na AS Roma hariya San Siro Stadium igitego kimwe kuri kimwe. Byose rero ni kuri CBRS Studio Sport TV mugomba gukurikira muri benshi cyane. Twese cyane rero mureke twanzike muri Premier League habaga imikino igiye itandukanye, habaga imikino rwose myiza cyane, imikino yatangiye hakiri kare cyane, aho ikipe ya Leicester City King Power Stadium yari yakiri ikipe ya Manchester City. Ibi rero ntibyaje kuba bihira ikipe ya Leicester City, aho umusore Savinho yaje kuba atsinda igitego cya mbere arikaza no gutanga assist kuri Erling Braut Haaland, nawe atsinda ikindi gitego cya kabiri ari nacyo cyahesheje ikipe ya Manchester City amanota 3. Byaje kurangira ikipe ya Manchester City itsinze ikipe ya Leicester City ibitego bibiri byose ku busa bya Savinho ndetse no bita Erling Braut Haaland. Gusa inyenyeri y'uyu mukino King Power Stadium yari Savinho. Savinho niwe waje kubatsinda igitego atanga na assist. Ese uyu musore ashobora kuzasimbura uwo bita Kevin De Bruyne cyangwa? Savinho ni umusore ukiri muto cyane ariko utangiye kugaragaza ko ari ku rundi rwego muri aka kanya. Babigaragazaga rero ikipe ya Man City itsinda Leicester ibitego bibiri ku busa King Power Stadium nyuma yuko ikipe ya Man City yari imaze igihe kinini itabona intsinzi. Gusa King Power Stadium ikipe ya Leicester City yaje kugaragaza ko atari ikipe ishobora kuba yakanda kuri Man City, iza kuba yatsindwa ibitego rero bibiri byose ku busa. So umukino rero wabaga gusa mu gihugu cy'Ubwongereza, ikipe ya Crystal Palace yaje kubitsinda ikipe ya Southampton ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Southampton yaherukaga gutsindwa n'ikipe ya West Ham United igitego kimwe ku busa. Urumva ko ikipe ya Southampton ntabwo ari ikipe imeze neza cyane, ni ikipe rwose iri gukomeza kugaragaza urwego rwayo ruri hasi cyane. Bayandi makuru rero nuko ikipe ya Everton nayo yatsindwaga n'ikipe ya Nottingham Forest ibitego bibiri ku busa. Nottingham Forest imeze neza cyane kabisa muri akanya, ikaba iri ku mwanya wa kabiri mu gihe ikipe ya Arsenal itarakina ndetse n'ikipe ya Chelsea zose zitarakina. Ubu ngubu ikipe ya Nottingham Forest ni ikurikira ikipe ya Liverpool ku rutonde rwa shampiyona aka kanya rw'agateganyo. Ikipe ya Fulham yo yaje kuba inganya n'ikipe ya AFC Bournemouth ibitego bibiri kuri bibiri. Na ikipe ya Tottenham Hotspur inganya n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers ibitego bibiri kuri bibiri. Mbibutse yuko iyi kipe ya Tottenham iherutse gutsindwa n'ikipe ya Liverpool ibitego bitandatu byose kuri bitatu, kandi ikipe ya Wolverhampton Wanderers iherutse gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego bibiri byose ku busa. Urumva ko ni ikipe ya Wolves imeze neza cyane muri imikino ibiri huye n'amakipe akomeye, yaba guhura n'ikipe ya Manchester United ndetse no guhura n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Munyuma rero tujye ku mukino dushobora kuza gutindaho cyane. Ikipe ya West Ham United yaje kubitsindwa n'ikipe ya Liverpool London Stadium ibitego bitanu byose ku busa.
n'abantu mwe iyi Liverpool ninde uzayihagarika byose nibyo tugomba kuba tuganiraho. Inyenyeri y'umukino rero yabaye Mohamed Salah waje gutsinda igitego anatanga assist ebyiri kabisa, umusore urumeze neza cyane. Ni ibitego byatsinzwe na Luis Diaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, benshi cyane kabisa bagiye batsindira ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool rwose inyenyeri imeze neza cyane muri Premier League aka kanya, yatsinzwe umukino umwe tubyibukiranye w'ikipe ya Nottingham Forest. Kugeza ubu ngubu ntabwo ikipe ya Liverpool irongera gutsindwa, nubwo igenda inganyamo gake gusa ntabwo irongera kuba itsindwa kabisa. Ikipe ya Liverpool abantu bayishidikanyaho, mubanze mwibaze, ese ikipe ko imeze neza cyane iri gukubita buri wese, irimo iratsinda buri wese nawe uyihagaritse no mu ekipa akomeye, iyi kipe izashoborwa nande? Ninde uzayihagarika? Ese iki gikombe cya shampiyona ishobora kugitwara ikaba yaza kuzuza ibikombe 20 bya shampiyona, ikaba yafata ikipe ya Manchester United? Dore ko abafana b'ikipe ya Manchester United bahora batutekesha ikipe ya Liverpool ko nta bikombe bya Premier League iragira 20 yo igifite ibikombe 19. Ese bizagenda bite hagati y'iyi nambara y'abafana ba Manchester United n'abafana b'ikipe ya Liverpool? Akakanya rero utonde rw'agateganyo kuntu ruhagaze rumeze neza kabisa. Ikipe ya Liverpool irayoboye n'amanota 45 n'imikino 18. Tubyibukiranye yuko ikipe ya Liverpool hari umukino itakinnye n'ikipe ya Everton Merseyside Derby itigeze iba kubera ikirere cyabaye kibi mu gihugu cy'Ubwongereza. Bivuze ngo ifite amanota 45 mu mikino 18, ariko ifite ikirarane izakina n'ikipe ya Everton, kandi turamya yuko ikipe ya Liverpool rwose ukuntu imeze, ukuntu ihagaze neza, iki kirarane ishobora kuza gitsinda. Ikipe ya kabiri ni ikipe ya Nottingham Forest, ni urutonde rw'agateganyo, ifite amanota 37. Umva ikinyanya kiri hagati y'ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Nottingham Forest ya kabiri ni amanota menshi cyane, agera kuri angahe kanze ndebe, ni amanota agera ku 8. Amanota agera ku 8 yose ni ikipe ya Liverpool irusha ikipe ya Nottingham Forest, kandi ari ya kabiri ifite imikino 19. Ikipe ya Arsenal ni imikino 18 rero iri ku mwanya wa 36. Ikipe ya Chelsea iri ku mwanya wa 4 n'amanota 35 n'imikino 18. Zo ziraza kuba zikina uyu munsi, imikino ngiye kubanyuriramo uko iraza kuba imeze. Ikipe ya Manchester City ni ya 5 n'amanota 31. AFC Bournemouth ifite 36. Newcastle United 29 iraza gukina n'ikipe ya Manchester United. Ese biraza kuba bigenda bite? Ikipe ya Aston Villa na Fulham ni ya 8, Aston Villa ni ya 9, Brighton ni ya 10, 11 ni Tottenham, 12 Brentford, 13 ni West Ham yagumye ku mwanya yiriho, na ikipe ya Man United ni ya 14. Bafana ba Manchester United muyisengere kuko ibintu birakomeye cyane kabisa gutsinda imikino 2 yikurikiranyije. Yatsinzwe n'ikipe AFC Bournemouth ibitego 3 ku busa, none yitsindwa n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers ibitego 2 byose ku busa. Ese biraza ko bigenda bite? 3 zanyuma rero ni Leicester City ni ya 18 n'amanota 18, imikino 19. Ipswich Town ifite amanota 12, itsinze yaticha kuri Leicester City, itsinze yaticha kuri Leicester City kabisa. Ipswich Town ifite 12, umwenda w'ibitego 17. Leicester City ifite umwenda w'ibitego 20. Na ikipe ya Southampton ni ya nyuma n'imikino 19 n'amanota 6 gusa. Iyo ishobora no kuzamanuka. Twose cyane rero ni munyemerere tujye ku mikino iri buze kuba iba uyu munsi. Ese ama ekipe afite imikino uyu munsi bimeze bite? Se byo biraza kuba bihagaze gute? Ku isaha y'isa 3:45 ikipe ya Aston Villa iraza kuba ikina n'ikipe ya Brighton, naho ikipe ya Ipswich Town iraza kuba yakira ikipe ya Chelsea. Iyi ni itsinda uyu mukino iraza guhita ica ku ikipe ya Leicester City itigira amanota 15, na ikipe ya Manchester United yo ifite umukino ukomeye cyane ku isaha y'isa 4 n'ikipe ya Newcastle United. Ese Man U imaze imikino 2 itsindwa, yatsinzwe AFC Bournemouth, itsindwa Wolverhampton Wanderers, iraza kuba yibashisha ikipe ya Newcastle United tuzi nayo uko imeze. Byose nebyo gutegereza tukarebaho ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanze mbarebera ikipe ya Aston Villa n'ikipe ya Brighton, umukino umusifuzi uze gusifura uyu mukino ese ninde? Biraza kuba bimeze bite? Amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa ari kugenda yerekana amashow ya danger muri iyi minsi mikuru rwose. Turimo turagenda twirebera imikino igiye itandukanye, nta rungu na rimwe turimo turagira. Baraza gukina rero Villa Park. Villa Park kabisa, bita Carling Pawson niwe uri buze gusifura uyu mukino kabisa. Baraza kuba bakinira Villa
Park. Ikipe ya Aston Villa na kamaci keza iribuze kwakira ikipe ya Brighton and Hove Albion. Kabisa abakunzi ba CBRS Studio Sport TV, ndizera ko muraza kuba muryohewe cyane. Izi resultat tuzazigarukaho ku munsi w'ejo. Ikipe Ipswich Town n'ikipe ya Chelsea, mukino ubuze kubera kabisa kuri mu stade ya Ipswich. Stade ya Ipswich bayita Portman Road Stadium, niho ikipe ya Ipswich Town yakirira. Umusifuzi rero ni John Brooks, niwe uribuze gusifura uyu mukino w'umwongereza kabisa, niwe uribuze gusifura umukino ubuze ikipe ya Ipswich Town ikipe ya Chelsea. Ni match iraza kuba igenda gute? Byose no gutegereza tukareba resultat zose tuzazibagezaho ku munsi w'ejo. Ikipe ya Man United iraza gukina ikipe ya Newcastle United, baraza kuba bakinira Old Trafford kuri stade ya Man United. Umusifuzi rero ubuze gusifura uyu mukino bamwita Simon Hooper, ni umwongereza, niwe ubuze kuba sifura uyu mukino kabisa. Imikino yose iraza kuba ku isaha, uyu mukino wa Man United iraza kuba ku isaha 4, naho wa Newcastle, wa Ipswich Town, wa Chelsea iraza kuba saa 3:45 ndetse na Aston Villa n'ikipe ya Brighton and Hove Albion. Ndi mikino twakwiye kurenza ingo yari ribuze kuba itana mu mitwe. Ikipe ya Como igimbi cyo 1997 iraza gukina ikipe ya Lecce mu gihugu cy'Ubutaliyani, naho Bologna iraza gukina ikipe ya Hellas Verona saa 3:45. Umukino wa Como igimbi cyo 1997 uraza kuba ku isaha y'isama n'igice bakina na Lecce. Ndumva rero ari uko nguko ibintu byifashe. Izindi resultat zose tuzazibagezaho ku munsi w'ejo kabisa. Ni munyemerere twigire mu yandi makuru ariho aragenda avugwa acaracara ahantu ahanshi yagiye hatandukanye ku mugabane w'Uburayi kabisa. Ku mugabane w'Uburayi rero nta kindi kintu kiri kuvugwa. Munyemerere tujye ku mwami wa Misiri Mohamed Salah. Mohamed Salah rero nimugoroba yatangaga assist ebyiri atsinda n'igitego. Iyi nyenyeri muri Liverpool ni nayo iyoboye ba rutahizamu muri Premier League n'ibitego 17 na assist 13. Ubwo afite uruhare rw'ibitego 30 mu mikino 19. Ese ndi zagarika Mohamed Salah ko na Erling Braut Haaland wamuzaga imbere. Ikipe ya Man City iri mu bihe bibi, imeze nabi. Ese biraza kuba bigenda bite byose no kwitega tukareba kabisa muri imikino isigaye ya Premier League tubitse ko bageze ku munsi wa 19 wa shampiyona. Ubwo rutahizamu rero uyoboye abandi bamwita Mohamed Salah n'ibitego 17 na assist 13. Umukurikira ni Erling Braut Haaland afite ibitego 14 gusa na assist 1. Umukurikiye ni Cole Palmer Germain w'ikipe ya Chelsea ufite ibitego 12. Abo ngabo nibo barutahizamu rero bayoboye mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa. Uwo bita Mohamed Salah tubutse ko ari n'uwa 4 top scorer wa 4 mu ikipe ya Liverpool. Uyu musore rero bidatinze cyane bashobora kuzamwubakira stati mu gihugu cy'Ubwongereza kuko agaragaje urwego ruhambaye kabisa mu ikipe ya Liverpool, kandi imyaka ni myinshi akina mu ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko muri aka kanya aracyari kwisonga. No muwinga wa mbere navuga ku isi ubu ngubu ukina kuri nomero 7 cyangwa se uca ku ruhande rw'iburyo umeze neza cyane. Ubihakana arushyire muri comment ya CBRS Studio Sport TV, ubundi tuanze turebe comment yiwe, tuanze anatwereka ibimenyetso bigaragaza ko Mohamed Salah utamushyira mu bakinnyi ba mbere akanya baba winga ku isi ya nyagasani, kuko ari gushininga, ari hejuru, kandi twese turiho turabibona mu ikipe ya Liverpool. Kandi ndetse n'ikindi n'ikimenyimenyi, ikipe ya Liverpool irayoboye n'amanota 45, irarusha ikipe ya kabiri ya Nottingham Forest amanota 8, kandi ifite n'ikirarane izakina na Everton. Ni Merseyside derby itakinye kubera ikirere cyari cyabaye kibi mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese ibi byose nuko byitega tukareba ikipe ya Liverpool irakomeza kuba inyenyeri ya Premier League kugeza twaye igikombe cya shampiyona, cyangwa hari ikipe izaza ikisobyamo ikaba yatesha uwo bita Arne Slot igikombe cya shampiyona. Gusa ntago biba abyo uroroshye cyane kabisa. Munyemerere muri akanya twigire muri transfer kabisa ze kugenda zivuza obuhuha. Ni ikipe ya Juventus do Turin. Ikipe ya Juventus rero ikaba iri gushaka umukinnyi w'ikipe ya ikipe ya FC Barcelona rero bamwita Andreas Christensen, ni umunya Denmark wanyuze mu ikipe agiye atandukanye mu ikipe ya Chelsea mu ikipe ya Chelsea ndetse n'ikipe ya Borussia Mönchengladbach.
Uyu musore rero Andreas Christiansen akaba ashakishwa rero n'ikipe ya Juventus kabisa. Ikipe ya Juventus ikaba iri kwisonga mu kuzana uyu umusore ukinira ikipe ya FC Barcelona. Uwo bita Thiago Motta w'ikipe ya Juventus akaba yaragaragaje ko akeneye uyu musore cyane, rero akaba agomba kumubona amukuye mu ikipe ya FC Barcelona. Ni transferi ziri kuvuza ubuhuha muri ku kwezi kwa mbere neza cyane kabisa. Iyi transfer rero ya Juventus no bita Andreas Christensen mu ikipe ya FC Barcelona ayivamo yerekeza muri Juventus, ni transfer tuzagenda tubagezaho mu minsi iri imbere. Akangaka karakabonjo twagomba kubagenda tubabwira tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kabisa. Uwo bita Christensen rero akaba ategerejwe mu ikipe ya Juventus. Uwo bita Thiago Motta akaba yaragaragaje ko amukeneye cyane kabisa. Namenyemera rero twigire mu ikipe ya Manchester City. Uwo bita Erling Braut Haaland yongeye kuba yabona noneho igitego. Murabyibuka iminsi yarishize ari myinshi cyane. Uwo bita Erling Braut Haaland n'ikipe ya Man City bose bari mu bihe bibi atabona igitego. Burya ikipe ya Man City yajaga ibiri mu bihe bibi, ariko uwo bita Erling Braut Haaland ntasibe gutsinda. Ariko kuri ubu ngubu uwo bita Erling Braut Haaland niwe mwataka kabisa umeze nabi cyane, nyuma yuko izindi sezo zashize Erling Braut Haaland yari inyenyeri ya Premier League ayoboye ba rutahizamu ku bitego byinshi cyane. Ariko ubu ngubu shampiyona igeze kure, igeze hagati, uwo bita Erling Braut Haaland nta kintu ataragaragaza ko ari top scorer. Kandi top scorer ni Mohamed Salah, amurusha ibitego bitatu byose. Ese kandi Mohamed Salah turi kubona adasiba gutsinda n'ikipe ya Liverpool. Erling Braut Haaland rimwe biranga, ubundi bigakunda, ubundi bikagenda bite. Ese byose bizaba bigenda bite? Erling Braut Haaland ese igitego atsindaga ikipe ya Leicester City ni icyamugaruye muri mood yo gutsinda ibitego, ni icyamugariye nk'umwataka ukomeye cyane. Ntabwo tubizi, byose ni ugutegereza tukareba indi mikino Man City izagenda ikina igiye itandukanye kabisa, dore ko izajya no ku isoko ry'igura n'igurisha muri uku kwa mbere. Tuzareba ese abakinnyi izazana bizaba bimeze bite, dore nk'ubwo Pep Guardiola kugurisha bita Edson, wabita Julian Alvarez, ni ibintu rwose arimo aricuza cyane kabisa. Twigire ku ikipe rero ya FC Barcelona yiteguye kuganira n'abakinnyi bagiye batandukanye. Twagiye rero irazoganira nande, iraza kujya muri Bayern Leverkusen ya Xabi Alonso, ije kwizanira monde, ije kwizaniramo umusore ukomeye cyane kabisa bamwita Thiago Motta, umeze neza cyane kabisa. Akaba rero uwo bita Hans Flick akeneye uyu musore kugira ngo arebe ko yakwigaragaza, ndetse ikazana n'uwo bita Thomas Partey, mu gihe uwo bita Frank de Jong yabagaragaje ibimenyetso by'uko atazagwa mu ikipe ya FC Barcelona. Ikipe ya FC Barcelona yiteguye kumusimbuza uwo bita Thomas Partey bamukuye mu ikipe ya Arsenal. Arsenal yo izamutanga, byose no gutegereza tukareba. Izi ni transfer zitaraba deal done, tuzagenda tubagezaho mu minsi iri imbere, ngenda babwira uko bigiye bimeze, uko bigiye ko bagiye ba negotiating, bagenda baganira ibintu nk'ibyo byose nibyo nzagenda mbagezaho bigiye bitandukanye. Mbere yuko rero ngenda mu yandi makuru agiye atandukanye, munyemerere banze mbabwire kuri CBRS studio kabisa. Ni studio kabisa igenda ikora ibintu bigiye bitandukanye, harimo photography, videography, amakwe menshi cyane kabisa. Mukeneye ibintu bya photography na videography, mugane CBRS studio, barabakorera video nziza, babakorera amafoto meza cyane kabisa. Hari abantu b'abahanga cyane, kabisa biteguye kuba babakorera amafoto meza cyane, amavideo meza cyane, umva printing zigiye zitandukanye kabisa, ndetse batanga na professional training ku bigendanye na za videography, photography, ndetse kandi abantu rwose bafite abana babuzuje imyaka za birthdays zigiye zitandukanye, mwagana CBRS studio bakabakorera byinshi cyane bigiye bitandukanye, bakora amafoto meza cyane pe, kandi ku giciro cyiza buri wese yishimira. Rero wabasanga hano mu mujyi kwa Rwangura, muri floor ya kabiri, baba bahabaye kabisa bameze neza cyane. Uhita ubona icyapa kibaranga CBRS studio, rero mwabagana bakagira ibyo babakorera bigiye bitandukanye kabisa, yaba kuri photography ndetse no kuri videography kabisa. Hano mu mujyi ni hafi, wahabasanga rwose ibintu bikaba bimeze neza cyane. Yes kabisa, rero mu gihe ukeneye CBRS studio wabahamagara kuri nimero zikurikira: ni 0796 12
5408 ndazisubiramo 079 6 12 54 08 bigahita bigenda neza cyane kabisa barakwakirana yombi. Umunyemerero dukomereze mu ikipe ya Real Madrid kabisa yiteguye gusinyisha umukinnyi w'imyaka 25. Ese uwo mukinnyi ninde? Bamukuye muri Real Sociedad. Ni umukinnyi ni Martin Zubimendi biteguye kuba basinyisha kabisa akaba yaza kuba yasimbura uwo bita Luka Modric kabisa. Luka Modric tutameze neza cyane, imyaka iri kugenda satira ari myinshi cyane, gukina ikipe nka Real Madrid dufite iriya myaka rwose aba ari ikibazo gikomeye cyane ko Real Madrid bikeneye abasore bihuta kabisa kugira ngo ikomeze gutwara ibikombe bigiye bitandukanye bya UEFA Champions League, dore ko n'ibikombe yagiye itwara bigiye bitandukanye yabaga ifite abasore kabisa bihuta cyane, yabaga ifite abasore baryoshye cyane kabisa bameze neza cyane. Ubwo rero turategereje ngo turebe bizagenda bite. Ese nisinyisha uyu umukinnyi Martin Zubimendi bizabigenda gute? Ikipe ya Real Madrid izongera isubire ku gasongero, dore ko n'ubugubu kabisa yatangiye kubizamo neza. Gusa muri UEFA Champions League mfuro mashyashya ntabwo yigeze ihira uwo bita Carlo Ancelotti. Ikipe ya Real Madrid ye imeze nabi cyane muri UEFA Champions League, dore ko bazakina playoffs bareba bashakisha andi makipe 8 azasanga ari amakipe nka Liverpool, nka FC Barcelona yamaze kuba azamuka, ndetse n'ikipe za Arsenal zigiye zitandukanye. Gusa iyi playoffs izaba ikomeye cyane ya UEFA Champions League. Tuzagenda tuyiganira cyane mu minsi iri imbere, tugenda twibaza ese bizaba bimeze bite. Bizaba bimeze neza cyane kabisa izi forma cyashya za UEFA Champions League. Munyemerero dusoreze ku nkuru ya AS Milan. Ikipe ya AS Milan rero yamaje kuba yereka imiryango uwo bita Paulo Fonseca wari umutoza wayo mukuru nyuma yuko anganyirije San Siro igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe ya AS Roma. Mu gihugu cy'Ubutaliyani rero shampiyona irakomeye cyane, ariko ikipe ya AS Milan ntago iri kugaragaza performance iri ku rwego rwo hejuru cyane, ari nacyo cyatumye bita Paulo Fonseca yerekwa imiryango kabisa, aho bari kugaragaza ko ushobora kumusimbura ari uwo bita Sergio Conceição, ashobora kuba yamusimbura rwose agasimbura bita Paulo Fonseca, akaba yafasha ikipe ya AS Milan kuba yakwigaragaza kabisa mu gihugu cy'Ubutaliyani muri shampiyona yabo, ndetse akaba yaza anafasha no mu mikino igiye itandukanye ya UEFA Champions League. Nabo batameze neza cyane ubwo bagiye batsinda ama ekipe akomeye harimo n'ikipe ya Real Madrid. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose ni CBRS Studio Sport TV igenda ibagezaho amakuru ya sport agiye atandukanye. Njyewe rero ni Izabayo David, ari nako nongera kubutsa ko mugomba kugana CBRS Studio bakabakorera byinshi cyane bigiye bitandukanye, photography, videography, professional training, abanyeshuri abagiye batandukanye, ababyeyi bafite abana banyu bujuje imyaka, mwese turabakorera nta kibazo, amafoto agiye atandukanye n'ibindi byinshi mwakenera rwose kabisa. Muri CBRS Studio baherereye hano kwa Rubangura mu mujyi, wabagana rwose bakagukora byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyi ni CBRS Studio Sport TV yabagezagaho byinshi cyane bigiye bitandukanye muri sport. Tubagezaho byinshi cyane kabisa mu minsi iri imbere uko dushobojwe, kandi twizere ko nta makuru muzigera mubura hamwe nanjye David Izabayo. Rero nkaba nababwira nti ciao ciao, naho ku munsi w'ejo, naho ubutaha.